bisi Congo kiambotekeno bisi kameme kubakama ya Rwanda na mbanza mputu ya Rwanda bisi kaina nyoso kebenge na kulandila betu pugu telendo sema pe bieka bisi kaina nyoso ngekele ena yao betu mikupisa mbote na tata kibwatu mbote mingi kisika ngekele betu mepesa pe na nyoso mbote na ina kile guide menkangela pugu telendo tualisa pe sungika samu tibeto kwenda na tuwala jambo ya sesnake mambo ya betu nyoso na yao mambo ya beto ke kuzonzila yakele ne diambo metadila baz anniversaire ya mekuma problème na kati ya beto bangunza melwata diambo ya anniversaire c'est comme ça que mambo ya bango mais kanabubu yake bakulu ya beto bikaka kingana ke wajima kananjila kala magambo singemezima na nzila vutuka na Carrefour mais Carrefour ya beto ina bakila kuvutula beto na nzila kinguza na wapina ni malongi. Parce que si ngeke na malongi ve moyen penye zaba ya kivanda pasi diambo ya anniversaire yake le kifu ina nyuso kele tuka ya bisimputu samuti beto na kinkulu ya beto yake interdit que muntu ya moyo yina kela kuvivre yani fêter anniversaire ya yandi parce que ku fêter anniversaire na muntu ya moyo yake une façon ya ku réduire yina kele existence yani awana toto. C'est-à-dire que si vous avez par exemple que na 30 ans de vie, au moment où vous fêtez une anniversaire, vous avez tout la 3 ans que vous avez kukatuka na katikati existence yange, selon une annonce que le tuka, musiku ya bisi Congo. Et na kati ya musiku ina pe, ni ba mambo ina pe ba kuyiminaka interdiction na mbanza Congo, na toba salaka mbanza Congo, ba komaka ina vuandaka muchilu tuka ba mianda. Et ba mianda veut dire que ba musiku na keza ba kusikimisa ndombi to ina nyonso ke musiku Congo na katikati ya territoire ya mbanza Congo. Ya ntete ke ngunza ke labaka meki ve, ngela ba meki na kati nange ba biba na kuwila ngiki vuanda. Pasi ngunza ke labaka ina nyonso ke le susu ve, ngela ba susu na kati nange ngi vuanda victime ya ba accusation na katikati yange, et même qu'il doit de contact la prière yange na tarisi ina kile ba entité ya kivanda pasi e muzake la baka matadi ya construction venge la ba matadi ya construction mutino ke gravier kayasi ya mujangana zaba ke nakati ya ngeke nuna ve ni na betme futuka na diambo ya existence ina nyoso kile mutino tuka ya anniversaire nakati na yako ngunza ke fete ke yawe me yiki bakoko ya betu anisala lera ntama ke muntu mekufwa nakati na yandi ba mekatula 2 yo misala matanga kebale na bambukila muti na kufuaka na dati na nyuso na kufuaka samuke na kubambukila yandi na kati na nyuso kele tuka ya festivité soit salaka ça se fait na kinkulu ya beto mais pas na momo ke muntu ke moyo c'est interdit et beto ke tala mingi na kati ya ba réseaux sociaux ngetala ke ngunza toi dit sur tout moi ainsi de suite toi petit na kena yandi yani ke sonika ke joyeux anniversaire à moi-même nani me yufulange ina nyuso kele jambo ina nyuso anniversaire. Et nani kena besoin kuzaba kilumu nge butukaka. C'est pas possible. Yina wapi bifu na kati ya beno. Nantango betu kezo za kebenu keba chrétien, tu veux tata mfuma longo ke finga betu. Yaki kufinga ve. C'est différent. Ya kuzonji la mutu vérité na kufinga. Déjà kena kati ya diambu ina, il faudrait que betu tala mote. Yiki bakulu ya betu kusonga ka betu na malongi ina nyoso ya mbanza Congo. Nantango ke mutu mekuma na dati na kubutamaka na kati na yaji. Na yina bengi na kuzubokila anniversaire yake na profit ya mama yina butaka nge yiki nge sala na kati yange ningeke baka yina nyoso kele dikabu na kwena pesa na mama ngeve muchanzutu ke fete mengeke baka dikabu na kwena pesa na mama ngeme sala zando ngeme kwena mama mekuza tala nge bubu yake kilumu na nge butaka muno ena yake manata yina nyoso kele muchindu tuka madia ya nge lamba betu kudia muchindu ke mwalele ya pesa nge raconter muno histoire na fosonge butilaka muno misongo zwaka nge na wapi lere na yiki est-ce que ben voilà inzo bosi na tata est-ce que ba problème voilà est-ce que butomaka mbote ni mama mutuzaba histoire ya naissance yange. Et diambo ina keve ke nge mutu ke kwena fete anniversaire ve yake sous forme ya kubambukila muntu ila nyoso me butange na kupesa nkidimbo parce que peto na bisi Congo na jour d'anniversaire funge offrir mama yange cadeau et cadeau ina nikuna mama ke lamba madia yanki tombo na nge mutilo même singe koelaka même singe me kumaka na babitekolo il faut mama sala geste ya kutombola madia kupesa nge à moins que mama kufwa mais kana mama me kufwa ba mama eleki kele ba mama ya kulutu kele. Et ni côté diambo muti de betu keza bakubambula dia kapeno même c'est comme si aussi muti na kena kusala mbongo pour la première fois ngime kuzwa kisalo ngeke na kusala mbongo na kati nange salaire ya ntete ngeke kuzwa mutu ke kudia ka ni tata baka salaire pesa na tata na butaka nge
salaire en tête yake ve salaire ba ki salaka mutino ke baz économie to ba ki salaka ba projet ba programme na kati ngeve yake salaire na ba ki pesaka na tata na mebuta nge par rapport na mpasi ya metal na ko elevenge na ba l'école me kufutila nge nyeme pesa yandi yao e ni kuna ke tata ke baka mbongo yina ni yandi ke bokila ina nyoso kele baleki bayiki na kusala mwa fête mwa salaka ba mekunwa e yani ke baka musanga vula kusakmuna nge pour que nge sansa ina nyoso kele tuka biluzi ina nyoso ya dikanda mbote enge zango nge kwa na mantwala mais ya beto mekuba mutidu ke nyemekuzwa mbongo yange yaki yange moshi même tata kena kuzaba ve c'est pourtant dire que beto lubuka donc mambo ya anniversaire yake interdit na bangunza yake ve na prophète ya ngunza ina vuandaka moyo fêter anniversaire parce que religion ke landaka enseignement à travers ya ba prophète ya bao donc si bubu yake ba bouddhisme bakina ko existe bakina kulanda référence ya ba prophète ya bao si christianité na existe na référence ya ba prophète ya bao nge aussi nguza fongelanda référence ya ba prophète yange kifu ya anniversaire ke ya betove singe vandi fêter yao singe vandi zoza ba réseaux sociaux joyeux anniversaire bika yao yake diaka kisaluve beto fana kuverisa ina nyoso kele mwela ya beto na nzila ya bonkete nina keza bakutula beto kintwadi na mpeve na mwela empungu tulendo yala kintwadi na kuvanga ya ntalo pengi tukuna kati ya beto matondo mingi mutinu bisika meme bakama bangetukia kiambo tekelo